Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Building of this GNU or this grand coalition is business. Mo kgasong eno re utlwa fa moitsanape wa dipolotiki a re ANC le DA ga di se di itsise go kgaogana. The state was unable to refer the court to any specific authority to the contrary. Kgotlatshekelo e neela morwadi Tsholota tšhono ya go tlhalosa dipego tsa gagwe tsa gore o buseditswe mo gae go se mo molaong. Baeteledipele ba lefatshe le ditokololo tsa kereke ya Katoliki ba solofetswe go thologela kwa Vatican City ka Lamatlhatso go tsena tirelo phitlho ya Mopapa Francis. Mothoetso madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana, tla re diale. Moitsanape wa dipolotiki Sandile Swana a re ANC le DA ga di ise di itsise go kgaogana. Seno ke jaaka makoko ka bobedi a reteletswe ke go dumalana ka ga merero e botlhokwa e akaretsang go atlenegiswa ga tekanyetsokabo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2025 le 2026. E gapeleditseng go fetolwa ga tshwetso ya go oketsa lekgetho la badirisi ka halofo ya peresente. Go latela sebaka sa dibeke maAforika Borwa a tshwere pelo ka letsogo ba ka kgwa mowa jaanong go latela kitsiso ya gore motlhatloso wa VAT wa seripagare sa peresente ga o sa tlhole o tlile go diragadiwa. Le fa se e le phenyo go maAforika Borwa otlhe go bonala go na le dingangisano tsa gore ke mang tota a nnile le seabe sa botlhokwa go le re phenyo eno. DA ya re kgato ya yona ya go gagela morero ono kwa kgotlatshekelo kgolo ya Western Cape ke yona e tsentse lefapha la matlotlo mo kgatelelong gore e gogele morago tshwetso eno. No doubt Treasury jumping before it was pushed with that court case. I think anybody who saw that court case and watched the proceedings in court would have known it was not a good day for Treasury in court, and that's also why there's been a reach out around an out-of-court settlement on that particular case. Le fa go le jalo ANC e dumela gore lefapha la bosetšhaba la matlotlo le kgonne go fitlhelela tharabololo ka ntlha ya ditherisano tse di neng di se bofitlha tse nnileng natso le makoko a voutetseng go fetisiwa ga pegelo ya tekanyetsokabo. We also held extensive discussions through this month from the 9th of April, intensive discussions in the past 2 weeks in the same hotel with different political parties, even those who have chosen to go to court, to engage with them on the question of the budget. And that have showcased on our part that we've got a bigger role to play than just political posturing for the country. Jaaka makoko ano ka bobedi a tsweletse go retelelwa ke go buisanela dintlha tse di botlhokwa, bontsi bo botsolotsa matla a tshwaragano ya ona. Mosekasiki wa dipolotiki a re thitokgang ya botsalano jwa makoko ano ga se dikgatlhegelo tsa baagi mme ke kgatelelo go tswa kwa lephateng la kgwebo. Building of this GNU or this grand coalition is business. What holds this coalition together is not the ANC, it's not the DA. Those ones are given to be separate parts. What pulls them together and holds them together are the instructions, the line of march that they take from big business. Swana o eme ka la gore le fa gona go bonala ekete makoko ano a thulanang ga ana itshokelana o na le bonnete jwa gore a tla nna le kgotlelelo go fitlhelela ditlhopho tse di tlang. The strategy of the ANC, if they are sick and tired of the DA, would be to find ways of creating room for the DA to leave. Not to fire, not to be known to have fired the DA. Makoko ka bobedi a kopane mme ba totobaditse phitlhelelo ya ona ya go dirisana mmogo gore maAforika Borwa otlhe a tshele sentle. Tona ya matlotlo Inoko Dongwana o na le dithata tsa go fetola selo sa lekgetho la badirisi fa palamente santse seka molaotlhomo o ka ga selo sa ditlhwatlhwa. Seno ke go ya ka kantoro ya palamente e malebana le merero ya tekanyetsokabo. Godongwana
o itsisitse molaotlhomo wa selo sa ditlhwatlhwa kwa Palamenteng ka Labone o ikaeletsweng go se fetole lekgetho la badirisi. Tona ya Matlotlo o itsisitse fa VAT e tla tswelela go nna diperesente di 15 go simolola motsheganong a rogwa. Kotongwana o fetotse tshwetso ya gagwe ya go sa le gale ya go oketsa VAT ka halofo ya peresente. Le fa go ntse jalo, leano leo le ne la se diragadiwe morago ga ditherisano le makoko a mangwe a dipolotiki. Kantoro ya Palamente malebana le tekanyetsokabo ya re Kotongwana o laelwa ke melao e le mebedi. The Minister of Finance has a power given to him by Public Financial Management and VAT Act to make changes and to make announcements. So what I'm saying is that in terms of the announcement he's made yesterday morning and followed through by the bill, he's made announcements that the VAT will remain 15%. In terms of the law that governs him and powers he have, it has to be given effect to. Kotongwana o itsisitse semmuso molaotlhomo o ka ga selo sa ditlhwatlhwa o ikaeletsweng go phimola go okediwa ga lekgetho la badirisi. Palamente e na le dikgwedi di le 12 go samagana le molaokakangwa ono. Obviously, the second part which you're asking is whether there has to be the bill passed yet. The VAT Act says he has 12 months to give effect to that. I mean, to Parliament, to it has 12 months to be able to pass that. So then it will remain 15% as it was until such a time whether there are changes by Parliament or whatever the case may be. Mokgatlo wa badiri Khosatu wa re solofela fa dikgwebo tsotlhe di tla obamela morero wa go se fetole VAT. A similar instruction has been made to the South African Revenue Service. We think in most instances that should be sufficient for businesses not to proceed with the VAT hike. Molaotlhomo ono o tla fetisediwa kwa komiting ya matlotlo tebang le go ka sekasekiwa. The issue then comes over the medium term. If you think about the growth projections, when Treasury tabled the budget, it was about 1.9%. The IMF just released its own forecast of growth for this year. It's only 1%, which means there's a huge difference between when Treasury tabled the budget to when, to the current conditions. And that might result in lower than expected revenues for the next year, which would need to be covered for elsewhere by reprioritizing spending. So the VAT issue itself isn't something that is too big to solve. It can be solved, but the underlying economic performance remain a big risk to the fiscal framework over the medium term. Just think about how much the total budget is and how much the foregone VAT collections of 75 billion is. It's less than 1% of the total budget. So it's not something that should really derail the budget process. In any case, for the viewers, it's really that over the course of the year, typically Treasury can spend up to 40% of the previous budget even before the budget is passed. So there is no crisis whatsoever in terms of what government needs to pay for. That is the services that are given to South Africans. Mothoetso re santse re le mmogo. Mo Papa Francis o naeletsa go bona kereke ya Roman Catholic e baya kwa setlhoeng e fangele e seng go itshomarela ka boyona. Seno ke go ya ka mobishopo mogolo wa Pretoria John Silimela yo re botseng tirelo ya segopotso sa mopapa yo a tlhokafetseng a le dingwaga di le 18. ba nela tlotlo ya bofelo go mopapa yo neng a tsewa jaaka mokgaratli wa bao ba dikobo dikhutshwane. Maikutlo a ne a le a kutlobotlhoko jaaka phuthego kwa Archdiocese ya kereke ya Katoliki mo Pretoria e kokwane mo kopanong ya go neela tlotla ya bofelo go Pope Francis. Ka nako ya thero ya gage, Bishop Silimela o tlhalositse ponelopele ya Pope Francis ya gore kereke e direle batlhoki. The pontificate of Pope Francis has impacted the church and the world at large in the sense that it was revolutionary. It was a pontificate that called each one of us to a greater renewal. Renewal in the faith by returning back to the gospel and returning back to the baptismal mandate and returning back
to making the Second Vatican Council a reality in our lives. Phuthego ya mo Pretoria e tlileng ka dipalopalo tsa go godimo e ile a ja selalelo jaaka e le tlwaelo fa go na le tirelo ya Requiem Mass. Ba tshwaetse ka ga dingwaga di le 12 tseo Pope Francis a neng a le kwa setlhoeng sa kereke. He set himself up as a pope for the people and a pope that stood out for the rights of all human beings, irregardless of their walks of life. I'm going to remember our Pope of his humility. He taught us, his flock, to say there is nothing being simple as being human and living a simple life with humility. Pope Francis o tlile go fitlhelwa kwa St. Mary's Major Basilica kwa Rome. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Khabagare baeteledipele ba lefatshe le ditokololo tsa kereke ya Katoliki ba tla kokwana kwa Vatican City ka moso go laelana le Mopapa Francis. Morago ga go robala malatsi a le mararo kwa St. Peter's Basilica mo lekaseng le le dirilweng ka legong, magologolo a dikete tsa batho a solofetse go tsenela tirelophitlho kwa St. Peter's Square go akaretsa dikgosikgolo, dikgosigadi, dipresidente, ditonakgolo, mokwaledi kakaretso wa ditšhabakopano ga mmogo le batlotlegi go tswa lefatsheng ka bophara. We at United Nations were greatly inspired by his commitment to the goals and ideals of our organization, a message I was honored to convey in my meetings with him as Secretary General. Pope Francis also understood that protecting our common home is at heart a deeply moral mission, a responsibility that belongs to every person. Many of us find great meaning in his final Easter message delivered just yesterday. He appealed for us not to yield, as he called it, to the logic of fear. Instead, he urged the world to invest in what he referred to as the weapons of peace. Go solofetswe gape mo presidente wa America yo a laetseng gore difolaga tsa naga eo di fofedisiwe kwa tlase go fitlhelela ka moso thapama. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Mo Presidente Trump o solofetse go patiwa ke baeteledipele ba bangwe ba dinaga tsa kwa Europa ba akaretsa mo presidente wa kwa Fora. It was the vocation of a man, a religious figure, of a bishop, then of a cardinal and pope, who, throughout his life, fought for greater justice, fought for a certain idea of humanity. That is to say, a fraternal idea. This is one with which I think many relate. I know the pain that many today feel. I want to express to them the support of France, my personal support, as well as that of my wife. We obviously think of everything he did, everything he left behind. Dimilione tsa batho di solofetse go lebelela tirelophitlho eno e tlabong e le mo tlase ga maemo a gagametseng a tshireletsego mo mafaratlhatlheng a farologaneng a bobegakgang. Re sa lefo ditokololo tsa kereke ya Roman Catholic kwa Mahikeng kwa profenseng ya North West tsa re di tlile go gopola Mopapa Francis ka botho jo a neng a na le jona le go kgaratlhela kitlano. Kereke eno ke nngwe ya di le dintsi tse di rulaganyang tirelo kgolo ya go tlotla Mopapa. Eno ke nngwe ya dikereke di le dintsi tseo di gopolang botshelo jwa ga Pope Francis yo bolokiwang ka moso. Ka Sontaga re tla ba re na le tirelo ya setlhabelo sa mmisa mokreste modisa mme bakreste ba tlatla jalo ka malomo e le sešupo sa lerato le bane ba rata morena papa ka lone le gore a robale ka kagišo. Re tla mo gopola mo mmiseng eo le go mo rapelela gore a robale ka kagišo. Maloko a kereke a re a tla gopola Pope Francis ka maitsholo a gagwe a mantle. O na a rata kagišo. E ne re ha rapela a ba rapela kagišo mo lefatsheng bogolo jang mo dinageng tse go na le dintwa mo go tsone. Morena Papa Francis mo gopola ka motho yo o na dumela mo boineelong, simplicity. Ba bangwe ba re ba ikaelela go sala morago motlhala wa gagwe. Ke ithutile go sa tshabe go dira sepe se se tlisang gore batho ba kopane.
ke ithutile go sa tshabe go criticize-iwa mo go Pope Francis. Ke ithutile le bokopano bona borata unity le se se botlhokwa gape thata ke tsamaiso ya go tlhokomela matlole. Kereke eno e tla tshwara tirelo ya go tlotlomatsa Pope Francis ka Sontaga. Kgwedi eno e tlhola malatsi a le 27. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mmabatho kwa ntle ga Mahikeng. Mothoetso re santse re le mmogo. Masepala wa selegae o nang le mathata wa JB Max kwa North West o solofetse katlholo ya boto ya melelwane ya dimmasepala ka ga boikuelo jwa go aroganngwa ga molelwane wa mmasepala wa Maloba wa Ventersdorp le wa Tlokwe kwa Potchefstroom. Boto e solofetse gore bola katlholo ya yone ka diphalane monongwaga morago ga dipatlisiso tse di tseneletseng le ditlhagiso tsa baagi ba ba tshwenyegileng. Mokoloko wa dikoloi o leng karolo ya boikuelo jwa gore go kgaogangwe masepala wa JB Max gonne ba tshwenyegile ka seemo sa ditirelo. Service delivery hasn't been as bad as it is at the moment, and the demarcation board must really think carefully when they take a decision on this, whether they want to make it worse or whether they want to fix the problem that occurred as a result of this merger. Le bone le lona ditsela tse re tsamayang mo tsona, le bone disua di a tshologa di go maswe, mme mara re na le masepala o kopantsweng o leng JB Max. But gone ke makatswa gore ba tlo re thusa ka eng ka gore le one ko Potchefstroom go ntse go le yalo. Bangwe ba ngoregela go tseelwa ga ditirelo tsotlhe kwa Potchefstroom. Before JB Max in nati re ne re na le di traffic office finance ine e diriwa mo go na le hete ya finance mo Ventersdorp itse ga go kopana ke ga itseiwa isiwa ko Potch ba botlhe batho le di batho ba re ka ne re ka re ke ditleke tsa mo Ventersdorp di tseilwe di le Potch. I think a big problem that we've encountered is that municipal management is always in Potchefstroom. So when you have a serious challenge in Ventersdorp, you first need to engage with the management who's in Potchefstroom, usually engaged in meetings. So it makes service delivery, especially in Ventersdorp, very difficult. Khabagare Municipal Demarcation Board yare e tla tsaya tshwetso ka ga morero ono mme e rebole pegelo ka kgwedi ya diphalane monongwaga. Kopo eno e ne e le ka ntlha ya sebopego sa tlhakatlhakano ya kopo eno le tse dingwe tse 12 mo nageng. Kgang eno e ile ya tseelwa kwa ntlheng ya dipatlisiso e leng research ka Senyesemane le go buisana le ba ba amegang. MDB e sa sekaseka kgang eno mme go solofelwa gore e ka wediwa ka diphalane mo ngwageng ono wa 2025. Ga jaana baagi ba tla nama ba letile go utlwa pegelo ya semmuso. Zebulon Maine, SABC News, Ventersdorp. Tsheko e ka ga diranta di le dimilione di le 220 tsa go ntshiwa ga marulelo a di-asbestos e kgakala le go khutla. Kgetsi diegisitswe go ka tswelela go samagana le kopo e kgethegileng ya go sekaseka dithata tsa kgotlatshekelo tsa go sekisa molatofadiwa wa bo 17 morwadi Tšholota. Dikateng tsa go khutlisetswa ha morwadi Tšholota Afrika Borwa go tswa naheng ya America e tla ba yona taba e ka sehloohong ha go mamelwa nyewe ka hara nyewe ya go tloswa ha marulelo a asbestos. Tšholota ya latilweng America ngwaholwa ka kgwedi ya Phato e sale a bolela ka moo botšhotšhisi bo lahleisitseng ba ka sehloohong ba America hore ke mmalehi ebile o na le maqhama Kenya. Tšholota o bolela ha sena e le lebaka le etsang hore makgotla a dinyewe a Afrika Borwa a hloke matla a ho mo kenya nyeweng. Botšhotšhisi bo hleleile ho kgodisa lekgotla hore ha ho mabaka a ho mamela kopo ena ya Tšholota ha jwale. Having regard to the case law referred to earlier, the norm is no doubt that it should be decided first and separately. The state was unable to refer the court to any specific authority to the contrary.
I therefore make the following ruling. The special plea of no jurisdiction raised by accused 17 in terms of section 106(1)(f of the Criminal Procedure Act is to be decided first and separately before commencement of the main trial proceedings. nyewe ena ya tšhelota e tlo mamelwa ha kgwedi ya Motsheanong e hlola matsatsi a 5 Magala Masiteng lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Legato la bobedi la metshameko ya sekamakgaolakgang ya CAF le tsweletse segong jono kwa Egepeta. Ga jana Mamelodi Sundowns e mekamekana le Al Ahly kwa Cairo International Stadium. Tla re komele gore motshameko o ntse o tsweletse jang go fitlha ga jana. Ugradi Saba faka uAbu Ali ebengekho ke eLoftus bamlumkele kumaqhingana lendoda yasePalestina kodwa izalele kwilizwe laseDenmark bamlumkele bakhupha indoda yaseSlovenia uGradi Saba indoda efike ngoJanuwari kwiqela leAl Ahly bisenamanqaku amane ebhodini kwi-competition xa zizonke ngoku bakhupha yena bafaka indoda uAbu Ali uba nobungozi xa dibene noAsho uba nobungozi kuba bayabonana xa bedibene noAsho Lucas Ribeiro ngoku zabakhona Mo motshamekong o mongwe wa legato la bobedi la sekamakgaolakgang wa CAF Orlando Pirates e tlile go nkgisana magwafa le Pyramids ka ura borobedi segong jono kwa 30th June Stadium kwa Cairo. Kanala eno ya SABC tlile go go gasetsa motshameko o ka tlhamalalo. Motho wa tse o dinedile ka lotsa segong jono sala sentle.